Halo guys, selamat datang di channel Ilham Martil bersama aku Ilham sebagai host yang akan menemani kalian di dalam game GTA San Andreas bersama Ucok Algoibun. Let's go. Selamat datang buat teman-teman yang nonton live maupun yang nonton replay kalau datangnya telat. So guys, di episode yang lalu itu kita sudah bertemu dengan seorang wanita wanita yang menjadi my bini ya. Itu adalah siapa guys? Namanya gue lupa. Catalina coy. Absen dulu. Ada Tempe, ada Samuel, ada Nelvin, ada aduh, siapa itu? Si Des siapa ya? Oh, Erdi, ada Erdi dan ada Samuel dan ada Meisha dan ada Nelvin part 7. Nelvin part 7. Maksudnya Nelvin part 7. Oh hell nah, bro. Oke, so teman-teman, let's do this. Let's play the game. The game is not finish yet, yeah, you know. Ini game kagak mau tamat keinginannya kayaknya romannya kagak mau tamat nih. Halo Gani. Gani mau jatuh Gani. Gani. Gimana kabar kalian guys? Kabar kalian gimana guys? Ada yang kangen aku gak? Ada yang mau cium kening aku gak? Enggak jadi guys, jangan guys. Kalian batang semua ya, malas gue cuy. Ternyata lu masih inget nama gue, terharu gue. Ya Allah di. Jangan lebay gitu dikit lagi gue tamparin biji mata lu ya. Jangan gitu kocak, santuy. Kayaknya ntar lagi pindah kota. Emang iya Nelpin ya, bener kamu. Game tahun 2004 masih bagus kah? Bagus banget Samuel. Game GTA San Andreas itu tidak akan mati oleh waktu coy. Sampai anak cucu cicit sampai cucu cicit. Cicitnya cicit tuh masih main cuy. Santuy. Halo Banyu. When the gasoline runs through your vein like the burning passion, you know when it's time to race. I think you're getting high on that country air, man. Damn man. CJ, look. You haven't been to one of our meets before. Ini siapa Where coy? you from, friend? I'm from Grove Street Family. I'm a Grove Street Families. Relax. This isn't Suara a aman ya, parade harusnya now, suara aman. But you know, we gotta be careful. Wuzimu. Wuzimu. Friends call me Woozy. Oh Wuzi. Oh namanya Wuzi. Wuzi. Carl Johnson. TJ Cole Johnson aka Ucok Listen, out Algoibun. here we like to race for cash or pink slips. Racer's choice. Get your car started. We're about to go. Good luck, Udah nggak boys. usah pakai mobil, pakai sepeda ontel juga gue bisa menang, tenang. Sepeda ontel, kasih saya sepeda ontel ya. Bisa mengalahkan mereka semua cuy. Be careful. Halo Lesan, halo Bang Diovan. Waduh kita Vice City gimana kabarnya ya? Kita Vice City justru pernah gue mainin Vin waktu itu Vin. Taruh balapan dulu ya, balapan ya. Halo Tempe, ngelek bener gue Ci, emang ngelek guys. Ntar ya, aku izin fokus ya. Bang, gak usah baca chat dulu bang. Bang, by the way lu makin ganteng. Kata siapa tuh? Kata Esan. Oh iya Esan. Esan mau jatuh Esan, sumpah Esan. Licin bet ya, by the way. Apa sih? Woi, ini lu harus sadar ya. Lu harus sadar. Ini game balap. Ini balapan bukan NASCAR Rumble anjir. Ngapain lu tabrak-tabrakan kocak? Ini karena NASCAR Rumble kali. CTR lu kalau main nabrak-tabrak mah. Kupret Allah. Kalem ya. Pelan-pelan ham. Gue biasaan nyetir game AAA, game kayak Sleeping Dogs segala macem, nyetir ginian ya Allah. Tirnya kagak enak banget ya. Oh my god. Rem tangan mencet apa sih? R1 ya? Jadi gue lupa tombolnya cok. Apalagi kita Vice City antar ya gue ya. Oh my god. Oh GG. Tadi gue ngeliat mobil tepat di bawah gua guys, di bawah facecam gua. Itu terjun indah ke laut coy. Mungkin dia sebenarnya bercita-cita tuh mobil jadi kapal laut ya teman. Sebenarnya cita-cita aja kapal laut, tapi dia diciptakan tuh oleh manusia gitu jadi mobil. Dia sebenarnya mau jadi kapal laut. Dia nyelam lu. Ini karena kapal selam kali, empe lu. Ntar ya. Kesini Martil. Oh my god. Taruh. What the Emang game sempak, Cok. Allahu Akbar, Bang. Ampun, Bang. Emang game sempak, Cok. Tempak kuda Nil. Atuh, meledak. Ngeglitch guys, game ngeglitch sumpah game. Masa tiba-tiba, wah nggak bener banget. Glitchnya masih ada ya. Gue padahal udah berbulan-bulan lo kagak main game ini lo. Ya Allah Karim, astagfirullahaladzim, subhanallah. Allah
Nggak cocok. Nggak cocok jadi supir MBG lu. La 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 la. La 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 la. Cocoknya jadi Metro Mini, Kopaja lu bawanya lu. Nggak cocok lu, nggak cocok lu. Bentar ya. Kok jauh coy? Finish dan di depan. Biasanya baunya finish nih. Gua udah begini-gini. Potong jalannya, bray. Licin banget, sumpah. Ya Allah, ya Kudus. Lalu ya, nggak baca chat dulu ya. Nyetirnya kagak enak banget dah. Gue dulu lebih sering pakai kotak ke PR1 ya. Mobil yang kagak enak. Motong coy. Oke, nice, juara 1, nice. Itu nggak wajib disentuh kan ya? Ininya merah-merahnya. Wajib ya? Wajib apa sunnah, guys? Wajib sunnah apa sunnah muakkad? Bentar ya. Allah. Finish cepetan. Bocil gak suka nih yang balapan gini, cepetan. Kamu tolonglah dukunglah saya. Allahu Akbar. Ya Allah, ilaha illallah. Si ganteng. Finish cepetan, Bang. Ntar lu, Bang, jangan finish lu, Bang. Gue masih juara tuh, Bang. Finish lah buruan. Finish bukan nih? Please. GG Gaming nggak? Gue bilangin GG Gaming nggak? GG gak? Cepetan. GG Gaming cuy. GG kata Danjo. Tadi aku baca chat lihat. Terus nih Wuzi siapa guys? Wuzi guys. Dapat inian cuy. Dapat Supra. Mobil Supra bapak cuy. Dapat Supra bapak cuy. Aku udah pria menghormati taruhannya. Ya, fair lah. GG respect cuy. Listen, it's best if we clear the hell out of here as soon as possible because for some reason the local police don't appreciate our noble sport. Olahraga mulia ya. Okay, I gotta go. You know what? If you ever find yourself in San Fierro, give me a call. Maybe we can do a little business together. San Fierro, let's go. Pindah kota cuy. Bener kata Nelpin ya, GG Nelpin cuy. Nice meeting you. Oke. Kacamata lu keren juga by the way. Boleh gak? Kacamatanya KW kah? Oke, baca chat dulu, baca chat. Baca chat dulu. Set gue baca chat banyak yang kagak gue baca ya. Halo Bang, saya Ryan. Halo Ryan. Itu Wuzi di Resident Evil 4 kayaknya mirip soalnya bukan, woi. Bang, lu sana kerja lagi kata Rojali, libur bangke, kerja mulu tipes, meninggal muda gua, kocak. Yang bener Bang, semangat, jangan baca chat dulu Bang. Iya bener. Halo Bang, halo Danjo. Welcome Danjo ya. Welcome to stream. Lembur gak tuh? Wah, ada Dio cuy. Halo Dio. Halo Banyu. Halo Raya. Halo Gani. Bang, kenapa nggak live SG? SG tuh apa ya? Shotgun cuy. Ini pasti gara-gara efek hujan. Emang iya serealistis itu cuy. Kata Nelvin licin gara-gara efek hujan guys. Mau kompe dulu Ham. Wajib Bang. Oh wajib kena ya merah-merahnya. Maaf Bang telat, gak apa-apa Raya. Balap karung. Balap karung anjir. Halo Bang, halo Kaleng. Wajib ditamatkan Bang, kata Fauzi. Siap Fauzi. Welcome ya Fauzi ya. Welcome Kaleng. Selamat datang. GG kata Mesya. Uzi bukannya teman Rojali. Jangan sebut si Rojali itu cuy. Ya. Karena dia yang setuju gue pensiun YouTube cuy. Parah emang si Rojali itu cuy ya. Kampret. Halo Bang, halo ARX. ARX tuh siapa ya? Ayo welcome ARX ya. Welcome. Halo Bang, halo Window. Tos dulu kita. Tos dulu yang baru mampir. Tos dulu Bray. Welcome ya. Maaf ya absen ya. Maaf absen ini ya. Absen live streaming ya. Oke lanjut. Ada Nurul, ada Uzi kan senjata. Nggak salah sih. Cuma kok kesel. Kayak bawahnya pengen saya jambak kamu ya Gani ya. Bener sih Uzi bener tembakan. Cuma kok ya udahlah. Banyak bener family baru. Alama alhamdulillah. Kita nambah keluarga lagi guys. Allahu Akbar. Hai Kak Nurul, sejak kapan Blueberry Ares ada pabrik? Extreme Mode kah Bang? Bukan Roland. Bukan. Perpisahan cintaku. Ya, nggak kelihatan ya? Dinya gue taruh mana ya guys? Chat kalian gue taruh mana cuy? Gue bingung guys.
Terus sini kali ya. Bentar ya, aku geser dulu. Sini kali ya. Damn, man. Now what? Pig! Si Catalina cuy. What I do now? What? Oh, Kok dia nyium-nyium so si itu cuy? this is where Apa itu? you've been, Si ganteng eh? cuy. This is how you repay my tenderness? Gue bingung chatnya gue You taruh mana ya. prefer the curves Sini of kali ya. some car to those of a real woman? Look, Catalina, you called it off, remember? Just business. Oh sini aja nih. What kind of a man are you? When I say Bingung just naruhnya. business, I mean that I love What you. the fuck? When I say I no interested Dari no sini more, ya? I mean that I love Wait. you. And Sini when ada. I say that I Wait, miss Catalina, you. wait! Leave my car alone. I Gila did this mobil for baru us, ditabokin. for me and Emang you. cewek cabe-cabean. It's too Cabe-cabean. late. Nah, I fisik don't gue hilangin love aja you dah. no more. I love another, okay? What? Then what the fuck was this about? I cannot keep my passions hold up. They need a release. That was a good release. Ini siapa, Like guys? hitting a man with a Selingkuh sama frying pan Claude while kata he Bang Roland, sleeps. kata Roland. Oh ini si Claude. This is my new man. Are you jealous? Are you Are you jealous? going to fight for me? Ah? Nah, I can take rejection. Jealous and a coward. Dia lagi orang gue gak cemburu mau banget dicemburuin. Oh Edan tampar. Crazy, Beri nih, bitch. gue beri nih. Emang jalan gila. Aduh, Astagfirullahaladzim. Sorry toxic. Capek-capean ya teman-teman. Kupu malam gitu cuy. Ntar disuruh balap. Aduh balapan lagi ya Allah. Tolonglah, bocil-bocil gak suka game balap guys. Ntar ya. Bang, aku bosen bang. Gamenya balap mulu. Iya guys, gatar dulu, kocak. Sabar dulu, woi. Aduh, licin banget dah sumpah. Demi Allah kagak bohong gua. Emang GTA San Andreas selicin ini ya? Enggak cuma hujan doang, Vin. Emang licin, Vin. Ya, Vin kan bilang tadi karena hujan kali bang. Kagak, Vin. Emang licinnya nih. Seperti botak licin ya. Oke, merah-merah wajib dipegang kata si siapa ya, Esan. Wajib dilewatin, coy. Ada ya. Monte Kompe dulu, coba Monte Kompe, cuy. Biar cepet tamat 3M. Ini gimana kagak tamat-tamat romannya. Licin banget tuh sampai muter anjir gua. Siapa yang suruh mendaki gunung lewati lembah, kocak? Ninja Hattori lu. Kagak ada gua nyuruh gitu ya. Naik. Oke, kalem, kayak lembu. Pepet kiri, cuy. Kita sodok dari kiri. Iseng. Dikit lagi banyak kepecahin, biarin aja, belum aja. Emang mobil gue bakar sekalian. Jadi orang tuh nyetir jangan terakilan, ngapa sih? Jangan kagak bisa diem. Oke, turunan. Lepas gas, anjay. Malah kayak game simulator nyetir gua begini. Saking culunnya gua, guys. Dalam hal menyetir ya. Kayak gua kagak ada sim mobil, coy. Maka lo motor. Gelo. Kalian pernah lihat Valentino Rossi ya? Versi lokal gak? Lihat Ilham Martahiel kalau lagi nyetir, guys. Mirip banget. Kayaknya tuh malaikat Israel udah gemes gitu, pengen cabut nyawanya gitu. Cuman lolos mulu gitu. Menyetir motor gua kayak ini, cuy. Kayak pengendara gila, coy. Kayak Ghost Rider. Alah, untung gue jago. Untung remnya pakem, coy. Finish gak? Aduh, finish lama bet. Udahlah. Jangan lama-lama, sumpah. Bocil gak suka game balap, gak bisa ngobrol gua. Allah ya Allah. Cepetan. Ini rute panjang amat sih. Tembus mana ini? Ciseeng, tembus Ciseeng nih kayaknya nih. Apa Bandung nih, tembus Bandung nih, coy. Ketemu Dio, ketemu Rizky ya. Ada. Kalem. Oke, kanan dikit. Kiri dikit, boy. Baca chat dikit, set. Oh, Rizky udah datang. Gue udah lihat namanya. Baca chat dikit, ada Duyuy, warnanya hijau. Bentar ya. Nanti kita dapat rumah, Bang. Emang iya Windot? Yang bener kamu Windot. Ya Allah, panjang banget ini mah. Ini mah bukan tembus Bandung lagi, guys. Kayaknya tembus Medan ini, ketemu Windot gua nih. Sama tembus Riau, cuy, ketemu si Esan, cuy. Jauh panjang amat. Kalah MotoGP ini. Kiri dikit. Oke, nice. Please, finish please. GG Gaming.
Taruh. Ntar ya, aku baca chat ya. GG kata Danjo, makasih Danjo. Nah gini aja guys, gak usah pakai views ya. Views yang di pojok kiri atas gue hilangin. Jadi gue fokus sama kalian aja guys. Gak peduli viewsnya berapa ya. You think you're clever, Gak peduli but cuy. it is you who is missing that point. Kata Not RX only emot was he kebalik. crazy, but he was satisfying me. Kata RX emot senyum kebalik. What are you gonna say about that? Gitu cuy, kata dia cuy. GG ya. Shit, I guess. Yeah, whatever. Anyway, man, what is it? Cash or pink? Hadir, halo lu. There you Tiga go. siapa tuh? Goodbye, Mr. Johnson. I will not be missing you. Dikasih bekal wait a kita. minute, bitch. What is this What shit? is this? The deed to a garage in San Fierro. Akte ke garasi My San lovely Fierro. missus wants to make you Oh, go to Liberty City. Liberty City? Liberty City. That's the Yeah, clue, whatever. teman-teman. Have a good time. Itu adalah clue untuk I GTA Liberty City, ya teman-teman. Okay. Gitu. Sedikit Easter egg Goodbye. dari game GTA San Andreas, teman-teman. Jadi GTA itu adalah franchise. Dia itu franchise, jadi kayak dunia sendiri gitu. Kayak dunia yang berkesinambungan, teman-teman. Semuanya paling saling nyambung. GTA 1, 2, 3, Liberty City, GTA 4, Vice City Stories, Chinatown, San Andreas, GTA 5, GTA 6 nanti. Itu nyambung semua, guys. Satu universe ya. Celananya pakai mas. Absen dulu. Baca chat dulu, baca chat. Tadi lagi fokus ya. Baca chat dari mana ya? Claude MC di GTA 3 kata RX. Bener RX. Ntar disuruh balapan. Claude dari GTA Vice City, benar. Bener. Like-nya baru 7. Wah. Really? Like-nya baru 7. Oh hell nah. Siang Bang Ilham, siang Yusuf. Siang Bang Yusuf. What's up, bro? Welcome ya. Pepek kiri, belok kiri, bukan pepek kiri. Siapa yang bilang pepek? Nanti kita dapat rumah bang. Ternyata live. Kukira nggak live. Kata Rizky, enggak aku baru live. Bentar bang, nanti aku balik lagi ya. Mau ngarahin Bang Kelly. Oke, siap Rizky. Bentar mau beli tahu. Si dia mau beli tahu gak lu? Halo semua, lo. Waduh, dari thumbnail ada kakek si produksi ganja. Emang ya Esan ya? Bener kamu? GG Gaming kata Windot, hadir kata Lulu. Halo Lulu. GG kata Dajo, emot begini kata Dajo. GG kata Bang Yusuf, thank you Bang Yusuf. Gak mati lampu kak di tempat kamu deh Windot. Cewek matre kata Lulu, kata Lulu. Gak apa-apa guys, cewek matre guys. Aku suka cewek matre karena gampang diapa-apain. Maksud gua nggak gitu. Oke, next. Mana video Q&A-nya Wok? Belum dibikin, brother. Celananya pakai mas kok. GTA ngawi kata Bang Yusuf. Halo Bang, halo Tempe. Itu Claude dari GTA 3 kata Bang Jenvilion. Benar Bang Jenvilion, setuju. Betul, validasi, sangat valdi ya. Masa live bawahannya nggak pakai apa-apa. Biar adem semeriwing-meriwing Bang Novanka ya. Biar semeriwing, aduhai, aduh manisnya Mending lu jadi cicak tadi yang di Batman beban kata Raya. Diam lu Raya. Mana video Q&A-nya belum dibikin, brother. Emot begini kata RX. Apanya yang semeriwing? Biji. Pakai nanya apa yang semeriwing? Biji biar keangin-anginan ya teman-teman ya. Kalau kita live nggak pakai celana, mesti banget dibahas ya. Gara-gara Novanka nih anjay emang Novanka. Pakai celanamu mas, diam lo Jenvilion. The fuck. Kakek produksi ganja banyak. Emang iya, Esan ya bener kamu. Bocil Lego Batman menyerang. Biji Prabowo, kok Biji Prabowo? Ini mana misinya coy? Kita keluar dulu kali ya. Ditelepon kali ya. Kan bener. Gue bilang apa? What's happening? What happened? Carl, dude. Now I got the little mama you're after. But be careful, man. People are listening to us. I Siapa got a nih? little green village up in the hills. Come and get it. Whoa, man, I don't know you. Ya sama gue juga kagak kenal lu siapa ya kocak. Oh sakit kuning tuh bocah satu. Siapa itu guys? Siapa itu cuy? Berpotensi jadi streamer gede. Nih asik streamnya kata Danjo. Yang bener kamu Bang Danjo. Emang iya aku jadi streamer gede. Aku jadi streamer kecil aja lah, jangan gede-gede guys. Nanti chat kalian gak kebaca guys. Kalau gue YouTuber gede, ntar chat kalian gak aku baca guys. Ntar kalian malah bilang aku sombong. Jangan ya. Jangan gede-gede guys, yang sedang-sedang aja guys. Jangan gede-gede ya, Allahu Akbar.
Thanks a lot. Agak nge-lag, coba disetting dulu biji jeruknya biar gak. Gue bukan segede biji jeruk, bukan, biji jeruk mah kecil, Novanka. Gue segede bola pingpong. Ya. Kalau nggak bola bekel tuh. Segede gitu cuy. Oh hell nah bro. Bang, tunggu nelpon, kata Nelpin. Iya Nelpin siap. Bocil Lego Batman menyerang kata Lulu. Lego Batman 3 ya? Gue belum ya, ntar ya, gue mainin ya. Lego Batman 3 ya. Bang, wifi kamu pernah nggak bisa buka apa-apa selain satu aplikasi aja kayak aku kemarin? Oh, di IG ya? Itu biasanya datanya masih ada, gimana ya gue ngejelasinnya ya? Jadi data paket kalian tuh mungkin udah di loading sama si Instagram teman-teman. Ya gimana ya ngejelasin gitulah pokoknya lah. Ntar juga lama-lama kayaknya nggak bisa dibuka kayaknya. Cuma delay, kasarnya gitulah delay. Gitu Windows. Setahu aku sepemahaman aku ya. Agak nge-lag. Cukup itu yang gede ya mas. Kok cukup itu yang gede? Munjak lu Ham, Ganjar atau jelek kok? Pak Ganjar dibawa-bawa, wong saya suka kok. Piye tuh? Oh nanti mabar Super Sus ingat cari Dinasti Warrior. Dinasti Waria ya? Gede kayak punya aku, gedean punya aku Jen Pilion. Gak percaya mana buktinya? Lama kata Rex. Ini buktinya ambak. Udah Ki, udah beres si Kelly. Udah beres belum Ki? Kalau si Kelly belum beres mah jangan brother. Temenin Kelly brother. Mana sih? Astagfirullahaladzim. Jauh amat ya, sampai ngobrol aja lah kita lah ya. Sampai ngobrol-ngobrol santuy kali ya. Astagfirullahaladzim Pak. Nge-glitch guys. Masa gue dibilang nge-cheat, orang tangan gue ngapa-ngapain tuh? Parah ya, game masih ngebug aja cuy. Ada pekenyang. Saya rindu dengan Super Sus. Main atuh Super Sus sayang. Ya Tuhan. Oh, gue yang salah. Jalurnya jalur kanan coy. Emang di Jakarta. Emang di Indo jalurnya kiri. Allah, pas banget. Pas banget bumper mobil polisi yang gue cium gitu loh. Dari sekian banyak hal yang bisa gue cium, bumper polisi yang mesti gue cium. Kenapa? Bumper polisi gitu loh, diadu banteng sama dia cuy. Timer nge-cheat, diam lo jangan kilion. Itu ngebug kocak, bukan nge-cheat coy. Cerminan Adam Suganda main GTA nabrak mulu. Emang Adam nabrak mulu Bang Yusuf. Selamat libur kata Desya. Semangat Desya. Aku juga pernah mengalami seperti kamu kok Desya. Bahkan gue sampai sekarang juga kalau sambilannya masih ngojek Desya. Ini lewat mana kutil? Gue nyasar. Ibu, aku nyasar ibu. Oh sono no. Tuh nih. Jembatan nih. Coba. Ini deh harusnya. Nyetir yang bener lah Bambang. Nyetir kagak ada bener-benernya banget bocahnya. Bang, tahun 2026 pandemi lagi nih. Tapi versi lebih parah, ada virus centavirus, norovirus, COVID-19 di Singapura banyak lagi cuy. Emang ya RX, kamu dapat info dari mana kamu? Dapat info dari mana? BBC anjay. Big Black dari awal sampai akhir total 98 kali nabrak. Itu mah ngoleksi nabrak. Allah salah jalan. Enggak bener nih. Sini. Ini motong sini bisa gak sih? Motong sini bisa guys? Oh nggak bisa kocak. Tebing begini. Daki gunung lu baru bisa. Naik mobil mah ora bisa. Coba tes dulu. Penasaran. Teori nanjak coy. Ya, naik kagak berasap iya mobil gue. Naik mah kagak, mundur lagi. Mobil gue doang tuh yang berasap ngebul depannya. Kayak bocah nabun cuy. Kayak lagi nabun. Nah, sini bisa nih. Nice. Oh, hai. Gas kan. Gue bingung main GTA karena jalannya susah kata Windows. Pakai feelingnya Windows, pakai feeling. Karena terkadang feeling manusia itu akan membawa kalian ke ihdina sirotol mustaqim itu. Ke jalan yang lurus gitu. Harusnya sini kan? Gue juga bingung Windows sama, nggak kamu doang kok. Kalian tau gak kenapa gue kesel? Sebenarnya gue nggak perlu motong jalan, ikutin aja jalannya lebih kenceng di aspal, bukan di tanah. Apain gue potong jalan ya? Kutil onta. Buat apa? Faedahnya apa gue potong jalan? Kagak ada. Allahu Akbar, dicium tuh bukit sama dia.
Bukit yang lain yang lu cium, yang kenyal. Nabrak mulu anjir. Mobil ngebul mulu, nabrak mulu. Streamer kocak. BBC berbuat cetia. Cita-cita itu aku sampai sekarang masih main Among Us, kata Danjo. Jadi kalian tim Among Us apa Super Sus, teman-teman? Yang bener nih infonya, jadi yang valid tuh. Allahu Akbar, makin jauh gua. Harusnya di tol sini nih. Wah parah Rizky nggak ngasih tahu gua. Parah Rizky guys, nggak ngasih tahu Bang Ilham guys. Parah ya Rizky ya. L Rizky L cuy. Harusnya tol tadi tuh. Lewatan gua, kocak. Jauh banget nih. Malah jadi traveling gitu guys. Malah jadi My Trip My Adventure anjay. My Trip My Adventure. Cukup sudah, jangan kau atur. Nanyak. Bisa. Allahu Akbar, kagak bisa manjat coy. Aku tim bubur dibayar bang. Tim bubur dibayar ya. Kalau tim bubur kagak dibayar lu maling namanya. Namanya penghutang. Jalannya gimana sih? Diam lu Jenpilion, gue lagi pusing jalannya di Jenpilion. Sini. Kita kesini dulu nih berarti ya. Sini nih. Itu dah. Sini set dah. Emang yang aspal aja guys sebenarnya guys. Jangan kegayaan potong-potong jalan ya. Emang gue nyontoh ngomong sama contoh tuh beda gitu loh. Allahu Akbar. Omongan ke aspal. Jalan di Audi di mana? Di hutan gitu loh. Hutan paru-paru dunia coy. Buta map. Rizky ikutin jalan aja bang, kata Nelvin. Oke Nelvin, gelo Nelvin masih ada cuy. Halo bang, halo Sophia. Selamat siang menjelang sore Sophia. Halo. Gimana kabar kamu Sophia? Mobil sujud lu. Mobil aja sujud guys, masa kalian tidak mau bersujud kepada Tuhan? Oke helikopter aja lah ya, pakai helikopter aja kali ya. Nggak bisa nih Ki, kalem Ki. Lo kagak percaya Ki sama abang lu Ki? Tenang Ki, abang lu jago Ki, ngeremehin gue banget lu. Set, lu lihat tuh kan, tembakin dikit. Iseng gitu tangannya. Orang lagi nggak dosa apa-apa tembakin dikit. Kan cuma dari sebuah mobil yang dikendarai oleh CJ ya. Pertama motor orangnya terjun indah. Yang kedua BMX orang nggak jadi dah. Orang lagi nyantai ya kan, naik bukit pakai sepeda, lewat CJ, bubar langsung tongkrongan. Langsung bubar gitu. Jadi bener gak nih jalanannya? Oh betul. Lagi lagi nyantai gitu kan. Aku mau menghirup aroma segar di pegunungan sambil mendaki gunung, lewati lembah ke Ninja Hattori, menaiki BMX, JJ, was, bubar. Bubar sampai nyawa-nyawanya bubar pokoknya. Pakai mobil SMK. Next GTA 5 kata Rizky. GTA 5 atau GTA 4 guys? Kalian mau GTA berapa dulu? Allah. Oke. Keren banget gue emang. Gue kalau nyetir tuh keren gitu loh. Gue pensetir paling keren cuy. Chat aktif cie. Ini di mana bang? Udah nggak ada tanda-tanda kehidupan. Nyasar gitu loh. GTA 1 gas langsung. GTA 6 bang, mata lu kotak. Agak ada ya. Main apa ini bang? Welcome Arif. Ini main Roblox. Peace. I've got everything you need, lone traveler. It's in the mothership. Back there. Dia palanya di bawah tuh. Look, Handstand. your paper. Handstand. Nge-lag. The karmic circle closes. Sorry, nge-lag dikit. All Nge-freeze dikit ya, sorry ya. Back to the egg. Ini siapa? Gue kenal namanya kagak. Siapa guys? GTA San Andreas Damn, Batman. man, there must be 2 tons of that stuff back there. 2 ton. Rama. What the fuck's that noise? Hey, that sound like a chopper. Oh man, narcs, you fucking rat. Dude, don't put that on me. You the one deal with Tenpenny. What's all this? Calm, brother. Panic paves the way to bad karma.
man. We gotta torch those fields. I only hope Kaya can forgive us. Gaya siapa lagi? Gaya. Bentar. Gaya. Semoga Gaya memaafkan kita. Setahu gua, yang gua tahu karakter game Gaya itu adalah dewa bumi, bukan dewa, Titan bumi dari God of War, teman-teman. Konspirasi Wahyudi ya. Konspirasi Wahyudi kan, teman-teman. Kalian kalau yang main God of War itu pasti tahu Gaya, guys. Iya kan namanya Gaya. Iya kayaknya Gaya deh namanya deh. Gaya mah Ultraman kocak. Emang Gaya Ultraman cuy. Emang Gaya Ultraman. Entah aku lebih ngerti English jalanan kaya di GTA daripada English formal. Gaya akar pohon. Gaya yang Titan pohon. Iya bener kata Rizky. Bener kata Window tuh. Gaya dorong. Kok Gaya dorong Arif? Dorong apa? Ah kita bakar ini ya. Lahan ini guys. Lahan bayam ya. Bayam nih guys. Ini bayam ya teman-teman ya. Ini bayamnya udah pada busuk teman-teman gitu. Allahu Akbar. Tapi ini bayamnya karena udah busuk ya teman-teman. Karena bayamnya udah busuk, jadi dia tuh mengeluarkan aroma-aroma yang bisa membuat orang ngefly teman-teman ya. Oke kalian kalau sama mama bilangin, mama bayam jangan sampai basi kata Bang Ilham Martiel gitu. Soalnya nanti bisa membuat kita ngefly gitu. Kamu nonton apa nak? Gitu. Kamu nonton Bang Ilham pas main apa? Main Gitar San Andreas, mama, papa, oh streamer Edan, dibilangnya sayur bayam gitu. Ini bayam guys, bener guys. Bayam ini bayam ya. Bayam ganja dari mana? Bayam ini bayam. Tahu bayam atau kangkung nih nggak tahu dah. Aku di sini bentar doang. Iya Sophia nggak apa-apa. Lama juga nggak apa-apa. Bentar juga nggak apa-apa sayang. Ganjar itu. Oh ini ladang yang ketahuan drone kemarin ya bang. Agak ngeri ya Arif ya. Bayam guys. Kecubung itu kocak. Oh kecubung kata bagian Filion bener kecubung. Kecubung kalau enggak ini janda bolong ya janda bolong. Ada guys pohon janda bolong beneran. Searching dah janda bolong, pohon janda bolong. Ada guys. Bukannya gue toksik ya, bukan ya. Bukan gue mengajar yang tidak baik cuy. Ada pohon ini cuy. Pohon janda bolong namanya. Nanti dia pusing bang. Iya ya. Ini kan bayamnya udah basi ya teman-teman ya. Bayamnya udah basi terus kan gue bilang kan kalau bayam udah basi kan mengeluarkan aroma yang bikin ngefly ya. Harusnya cije dibakar ngefly gak sih teman-teman? BKP kata si 6KT. Bakso tanpa tepung. Bakso tanpa tepung. Janda bolong, yang bolong apanya bang? Daunnya. Sama lubang pipi. Oke, next. La 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 la. La 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 la. Lulu. Bakar ganja. Bukan bakar ganja, Nam. Ini sayur bayam. Wah, parah, Nam, guys. Masa kita dibilang inian, guys. Bakar ganja, guys. Kalau ganja tuh nggak boleh, Nam. Apalagi kan ini kan kakek-kakek ya, guys ya. Masa dia udah tua bukannya sering-sering ikut tahlilan ya, teman-teman, ikut pengajian malah bakar ganja, guys. Nggak mungkin nggak sih? Ini pasti sayur bayam ini. Sayur bayam, guys. Gue udah research kok. Apa yang dibakar cije di GTA San Andreas, terus keluar sayur bayam katanya, guys. Dapat pada sus. Kue apem kok, kue apem. Bukan gitu konsepnya, hai. Kamu yang bakar, aku yang pusing mas, kata Nuyui. Ini kagak kelar-kelar coy. Kakek-kakek Lost Doll itu, kakek-kakeknya ngefly, kata ARX. Iya ARX bener. Oh ya, kakek-kakek bukannya ngikut pengajian gitu, udah mau mati. Malah jualan bayam basi. Nggak boleh bayam basi coy. Abis. Oh hell nah. Loh ada lagi. Kelamaan coy. Kelamaan. Cara cepet aja. Kelamaan. Nah. Simple. Nah nih bos. Udah kelar bos. Bos. Nah. Itu bukan gue bakar lagi coy, gue hancurin ya. Lah naik piye iki? Hah?
Ya ilah. Ya Allah, ketinggalan satu dong. Tinggalan satu seuprit coy. Taruh. Tinggalan kayak bentar kayak. Mana nih? Mana kocak? Hah? Mana yang belum kebakar? Nge-glitch kah? Curang kata itu. Nge-glitch gak sih? Nge-glitch gak sih? Titiknya di sini. Di mana? Buta. Belakang yang tinggi. Ini. Serius. Bukan kocak, bukan ini kocak. Gak ada, woi. Itu depan kamu, belakang. Oh, ini astagfirullahaladzim. Streamer buta map. Waktu si Jen Pilion tuh bikin panik doang. Waktu ham. Kamu dikit lagi kedatangan polisi. Buta map. sorry. Maaf. Ampun para viewer, ampun. Buta map dikit gak ngaruh lah ya. Siang Fakih. Gajah itu aslinya obat ham, cuman diawasi aja pemakaiannya, benar. Tembak helikopter. Main di helikopter ya? Oh ini. Singkat, jelas, padat. Let's go. Streamer RIP-M. Enggak RIP-M guys. Emang RIP-M guys? Enggak, curang. Orang tiba-tiba basokannya keganti nih. Tiba-tiba basoknya keganti coy. Enggak curang guys. Tiba-tiba keganti pakai auto aim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Let's go. Streamer pakai glitch. Streamer alasan dia belum Jet Billion. Curang amat. Geker serius, serius. Lucu lagi anjing sinam. Setan. Geker serius. Tembakan misterius. Lucu lagi ya Allah. Astagfirullahaladzim, receh amat gue ya. Gue udah tua guys, lawakan receh aja gue ketawa ya. Sini nih. Ya sini kita ya, berarti ya. Setiga sih. Oke, welcome to San Fierro teman-teman. Kakek-kakek bukannya tobat malah jualan ini, bukannya sholat 5 waktu ngerjain tanam itu 5 jam sanggup pergi ke masjid dan sholat gak bisa. Omelin emang Esan ya. Jangan bikin kebun sayur bayam gimana ham? Tanya si ini coy, si kakek-kakek metal ini ya. Sayur bayamnya dia tuh banyak guys, tapi udah basi semua coy. Jadi mengeluarkan aroma-aroma yang bikin ngefly gitu. Bikin oh my ex to living Texas di mana ini? Kiri ya? Gue mau ketemu aspalnya dulu. Ya Allah, gimana cara gue ketemu aspal? Bukit di mana-mana. Sini dulu dah. Jangan kagak ada bukitnya. Itu Basoka ngejerjir. Ada bukitnya gue. Yang kebun tadi, Basoka itu kalau crosshairnya udah merah baru tembak ham. Betul. The Truth namanya. The Truth namanya guys. Kebenaran ya. Streamer nge-cheat kata Danjo, gak nge-cheat guys. Tiba-tiba Basokaku keganti. Itu mobil bis pariwisata. Iya ya. Mirip anjir. Telolet om, telolet gak sih? Ya, ininya gak enak. Klaksonnya klakson biasa guys, bukan telolet guys. Dislike. Sorry, man. I just don't drive when I'm fake. Oke. The Truth, namanya The Truth deh. Itu fitur tambahan, kata Nelvin. Apanya tuh fitur tambahan? Apaan tuh fitur tambahan? Gua kagak baca lagi cuy, kebanyakan yeping. Emang tadi dia ngomongin apa, Vin? Ada yang merhatiin gak dia ngomongin apa? Tapi kata Nelvin fitur tambahan tuh, berarti berguna tuh kayaknya tuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim, subhanallah ya Allah. Do you know how many religious relics are kept at the Pentagon? No, I don't. 23.
You see a pattern emerging here, man? Man, Aduh, I'm salah seeing lagi, salah patterns masuk. all Salah over masuk the tol. place. Get that smoke out my face. Jauhkan asap itu dari wajahku. Di di mobil ya yang pengap ini ya kan. Ini pasti ini ya nih. Kagak ada AC nih. Pakai kipas ini ya, kipas yang di dashboard yang geleng-geleng itu guys, kipasnya guys. Yang sekali tepok geleng-geleng gitu kipasnya. Bakar inian, bakar bayem di dalam gitu. Pengep. Percaya semuanya agar sang streamer nyeker serius sulit rip ini senang kampret. Tembak Rikim tapi streamernya rip ayam. Ngomongin apa? Nggak tahu. Lo tahu gak di GTA ini katanya ada mobil hantu Ham? Memang iya, Nam. Yang bener kamu Nam. Bisa begitu nyupirnya. Haho Diptama, haho. Orang Indo kalau masuk tol. Emang iya guys, ada mobil hantu coy. Di mana guys? Cari yuk. Cari. Bisa dinaikin nggak mobilnya? Bisa gue bawain dukun nggak dukun? Oh anak setan. Lihat. Ini sebelah kiri gue nih ya, sebelah kiri gue nih. Tuh orang Indonesia tuh nyetirnya tuh. Udah diam-diam di tengah, dia minggir ke kanan. Apa coba? It's in Doherty, on the east side of Fierro, between Garcia and Easter Basin. Pertama ya, ini di tol ya. Ini di tol guys. Ini literally di tol nih. Di tol. Kedua ya. Ngapain manusia ya yang berotak cerdas itu ke tol pakai motor? Itu yang pertama. Yang kedua dan lebih parahnya, beliau adalah seorang polisi. Ngapain? Hah? Mau nantang Israel? Gak gitu caranya nantang Israel, gak gitu. Itu bisa mencemarkan nama baik Bapak Kepolisian Republik ya. Oke. Next. Tol ada di lawan arah lagi. Ya Tuhan, aku berjalan di sebuah tol. Kok ada orang tolol. Dia naik motor lewatin tol. Kok mukanya kayak kesel gua. Gego udah sampai, bener Windot. Ditabrak. Streamer skill nyetir. Polisinya ke kampret, bukan guanya ya. Gue dibilang skill isu. Manusia paling bebas cuma CJ, bener Diptama. Wup. Republik apa tuh kata tempe. Aku kembali baru sampai rumah dari kampung. Mantap Sophia, gimana perjalanannya Sophia? Manusia kami lebih salfok ke mobil yang ketabrak tiang. Bang, laporan tadi malam ada akun yang dihack, terus aku kick Discord itu. Oh, gua jangan-jangan. Iya, pokoknya tuh Discord punya lu Davin. Akun gua belum balik soalnya. Guys. Sabar ya buat teman-teman Discord ya. Kita ngobrolnya di YouTube aja guys, di YouTube guys. Polisi cuman CJ. Polisi cuman untuk CJ. Iya lagi bener. Rasis soresis. Misi sukses. Maklum udah tua polisinya. Oh gitu. Aku tuh kenapa Jir? That mute asshole. That fucking snake without a Lu tongue cerita gave me this shithole instead of a pink slip. I must be the biggest fucking idiot in the whole fucking world. Holmes, take it easy. At least we're alive. Carl, friend, fellow traveler, relax, man. You're really killing my fucking vibe here.
Well, I'm sorry I'm fucking up your vibe, old man, but I can't wait to get my hands on that mute and your bitch-ass cousin. My cousin? You're gonna diss my familia? Hah, sepupu. My bad, man. I'm just pissed for all Si of Woozi us. maksudnya, I mean, sampai look, si we in a strange Cloud place. maksudnya, We got shit to sepupunya. our name, and for once, I try to make something work this garage, and it ain't even a garage. Then make it into a garage. Oh. Nggak tahu sih That's a Catalina, great jangan-jangan. idea, sis. Won't you shut up? You know what, Carl? You are a fucking idiot. Your whole life you wanted something for nothing. Now you got something and you don't know what to do with it. We'll make it good enough. We'll help, right? We got your back, CJ. Wih, kalem CJ, toh dulu CJ. Both Anjay. of you. Whoa, man, the energy here, it's fantastic. Oh. Ini adalah ya, teman-teman. Boleh bang, gue mau makan sayur bayam bang, boleh gak? Boleh. Tapi jangan satu truk. Nah, kelakuannya kayak dia nih, kayak dia nih. Nih kayak dia nih, kelakuannya ya. Jangan satu truk teman-teman. Makanya cukup satu porsi aja sayur bayamnya gitu. Jangan satu truk bang, aku mau makan bayam, boleh gak? Boleh. Tapi satu truk bang, oh gila gitu. Itu ya. Jangan ya, jangan satu truk teman-teman. Kalau bisa bayamnya kalian buang, truknya yang kalian makan, itu boleh ya. Gitu. They're a little bit dull by their habit, but the smoke don't get in the way of their skills with an engine. We'll pick up Jethro first. Last I heard, he was working at a garage over in East Basin. Aduh. Hello Tres, kok Tres? Babak perjalanan gue cok, kata Sophia. Emang ya Sophia? Ada 3 misi Z kata Windot. Misi Z rada susah bang nanti. Emang ya susah itu kah? Benci gue sama misi Z kata Rizky. Emang susah guys. Polisi itu juga pernah nyangkep si penjual bayam, tapi sisa polisinya malah beli bayam dan membiarkan penjual bayam itu. Oh, alus cerita tentang perbayaman ya, si Hasan yang ngetik ya. Sama aku juga kata Windot. Kalau udah ada di channel kayak ini bang. Rizky sama misi Z musuh kok. Rizky dimusuhin. Tapi untung aja Ham, DC kita masih kecil. Kalau udah besar sih parah. Iya. Betul. Tapi misi Z gak misi utama, jadi bisa di skip. Emang ya Windot, yang bener kamu. Kakek Sugiono itu bukan, woi. Kakek legend itu. Udah setting ke semua chat, gak kayak nggak dibaca terus. Karena gue fokus ke game Dio. Masa gue gak boleh fokus ke game guys sama Dio guys. Sedih. Aku makan sayur bayam bang, seplastik boleh. Boleh. Kan biasanya warteg kan kalau beli sayur bayam diplastikin, boleh ya, boleh ya. Boleh Rizky, nggak apa-apa Rizky. Bayam nggak tuh kata tempe. Aku mau makan truk tapi sebulan ini masih sisa bannya. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Makan truk literally, truk digado Pakai sambal jangan lupa by the way. Mau beli bayam 1. Ayo Trut, kita beli bayam. Lanjut misi selanjutnya bang. Oke Danjo, let's go. Kok agak linglung gue kata Rizky. Itu bayamnya kayaknya mencurigakan Gi. Coba lu cek forensik dulu sana deh. Sampai tau bayam ada basi maksudnya teman-teman gitu. Truk geprek. Ganjar, kok ganjar? Bayam nggak boleh sampai sore, nanti bikin ngefly tuh kata Kak Nurul tuh guys. Kak Nurul apoteker tuh, apoteker beneran tuh guys. Bener kan gue bilang apa guys gitu. Kalian nggak percaya sih. Pada bilang itu ganja bang, bukan, itu sayur bayam. Kata Nurul tuh sayur bayam nggak boleh sampai malam guys, nggak boleh sampai sore guys. Tadi jadi ngefly tuh, Nurul tuh yang ngomong tuh. Apoteker tuh, Kakak Nurul apoteker tuh. Nggak mungkin dia bohong guys. Ini lewat mana lagi? Ini gua kemana lagi? Ini kemana gue? Bang. Ada polisi. Halo pak. Selamat sore pak. Mendaratnya nggak mulus. Please. Nice. So, oke. Lah mana coy? Taruh. Anjay, keren coy. Pak. Sini apa sono ya? Bentar. Jalannya bikin gue pusing guys.
Set. Oh, benar-benar sini. Harusnya sini ya. Turun terus ke kanan kita. Coba Nuyu kasih Bayem. Jangan Nuyu mah. Kasih kecupan gua aja udah ngefly deh. Ah. Vietnamese gang territory. Danang boys, shining razors. Izin pergi bang, mau berak kata Sophia. Dude, these cats are real serious. Makan Bayem satu truk aman gak bang? Aman tempe gak apa-apa ya. Apalagi kalau truknya kamu makan sekalian ya. Aman itu aman. Bayem bisa dihirupkan Ham, bener Bayem bisa ya. Untuk itu turun bang. W supir taksi. Emang supir taksi kenapa cuy tadi cuy? Itu tol. Boleh aku makan Bayem diantar pakai truk. Ah mantap. Nak berak kata Rizky. Ah. Aduh keselak ban. Anjir keselak ban. L3. Oh klakson. Ini apa sih mau suruh ngapain sih kita? Jethro. Mungkin masih menganalisa kali ya. Jethro Hop sape in, lagi man. Jethro. I've landed you a real job. Hey there, Truth Dude. Oh, man. Do I owe you? Cause I swear I paid for that weed, dude. Wih No, Jun. man, we're good. I think. Jethro, Terus Carl, tidak. Kita Jethro. baik kawan. Kurasa. Oh. Can we swing by the hospital? It's over in Santa Kita mampir Flora ke rumah sakit. district, west of here. Yeah. You sick? No, the government is, but that's a long story. Kok dia nyenggol pemerintah guys? Deal, dudes. Kamu sakit? Bukan gue yang sakit pemerintah, tapi emang sakit kalau pemerintah juga. Kok gitu? Terus omongannya kayak nyindir siapa ya? Nih yang terjemahin kayaknya ada dendam pribadi nih yang terjemahin bahasa Indonesia coy. Kayaknya terjemahannya nggak gitu harusnya deh. Kayaknya di wah. So far gone. Kalian mau tahu gue akan melakukan apa coy? Kutil. Ya Allah jadi kagak keren kan? Please, izinin gue naik please. Biar irit bensin coy. Pertama lagi naik. Please. Ah, mau naik. Kok nih mobil kayak mencurigakan gitu sih nyetirnya? Maling lu ya? Naik. Please, naik please. Ayo. Nggak bisa naik. Polisi begajulan. Supir ini begajulan. Ah, nggak bisa naik guys. Bisa naik guys, abang-abangnya pelit cuy. Abang-abangnya pelit. L. Bang, halo Jumadi. Itu terigu yang senang berlebihan. Aku mau cerita. Si Dio cerita apa nih? Aku mau cerita. Kan pas aku pulang sekolah ada yang bilang ke aku, kamu tahu truk Bayem nggak? Oke, aku bilang ada kok. Aku beli tadi di sana di pojok gang yang sepi. Mungkin Bayem langka ya. Bayem langka. Jadi transaksinya mesti diam-diam di pojok gang. Oh iya. Dio, polisi di depan. Oke, aku sudah menelpon polisi ke rumah kamu ya. Open the door please. Bayam premium. Bayam langka coy. Bayamnya warna apa Dio? Hijau. Mobil lambat. Bayam emas katanya. Ada bayam pemaksaan. Aku merasa nafsu makan meningkatnya berubah perasaan senang. Oh mungkin bayam sehat itu namanya ya Esan ya. Kalau kalian makan bayam, kalian tiba-tiba merasa senang, merasa ketawa-ketawa sendiri, nafsu makan semakin nambah. Nah itu berarti bayamnya bagus teman-teman, kualitasnya ya, tokcer cuy. Oke, next. Emang di peta ada logo kayak gini ya teman-teman rumah sakitnya? Aduh bangke. What we here for anyway? Nothing. Kalau bayam berbulu di bawah apakah sehat bang? Gue bulu bawah yang lain lagi taunya. Kalau bayam gak tahu gue berbulu bawah bagus apa enggak ya. Gue bulu yang lain cuy. Ngefly bejir kata Desha. Okay, I've seen enough. Let's go see if we can find Dwayne. Dwayne si Johnson. The Rock dong, Dwayne Johnson bro. Damn. OG Low. OG Low gimana kabarnya coy? Don't wanna know. OG Low.
Do you know what a Gua kangen sama Oji lo. phone is? A what? Exactly. Bulu kaki apa gimana? Benar bulu kaki, benar Nelvin, sapuan yang bagus ya Nelvin ya. Aduh bangke. Bayam emas yang kata kamu kakek-kakek itu nggak tobat di game GTA. Tadah, gue kasih ke Pak Cacet, nggak fokus ke game guys. Gue gak ngerti nih gue ngapain nanti ya. Wah terjemahannya kayak lagi. Kita mungkin ngerekrut rutin dah kalau feeling gue teman-teman. Dude, Dwayne, man, how's the hot dog business? Dah, kagak dijawab oh enggak. Kerincongnya dia. My friend Carl here is opening a chop shop. Iya nih direkrut rutin nih kayaknya. Karena kan kita baru pindah kan Yeah, cool, man. ke San I Fierro. got like some shit to take care of first, though. So, you tell me where you guys are gonna be at, and I'll meet you dudes there. The garage is on the waste grounds in Doherty. I'll see y'all later. Oke, di garasi. Pulang lagi dong kita. Okay, next stop, cop station downtown. Eltex terjemahan. Iya, terjemahannya ngaco cuy. Dengan gua pakai teks bahasa Inggris ya kalau gitu ya. Likelihood is you'd get a probe up your ass within a month. Bahasa Inggris gua masih ngerti-ngerti dikit guys, cuma nggak bisa ngomong ke kalian gitu, tapi gua ngerti. About that shit. Well, okay. But Dikit. you're starting to freak me out with all that Nggak ada yang nggak bisa, space shit, bohong gua. man. Bohong. Gua nggak bisa bahasa Inggris coy. Ini apaan logo apa ini? Logo Perindo ini ya, Partai Perindo coy. Marilah seluruh rakyat Indonesia, salahkan pandanganmu ke depan. Deng 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 deng. Raihlah mimpimu, satukan juangan. Kita membangun masa depan bangsa. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Dereng dereng. Pentaskan kemiskinan cita-cita bapakmu. Pernikahan tak mengayakan kamu. Kok jadi ke situ sih liriknya? Kenapa jadi ke situ ya? Salah liriknya nggak gitu coy. Banteng merah mas. Naon eta? Aku bisa bahasa Inggris. The Bluetooth has on. Where to next, spacehead? There's an electronics guy I've had dealings with. Goes by the name of Zero. Zero. He can fix your computer with a fix. Apakah itu adalah Zero si legendaris coy? Yang kalian ngomongin dari tadi teman-teman. Fellow travelers. Apakah itu Zero sang legendaris yang kalian omongin dari tadi guys? Look, what's going on, True? What Alright. was do? Don't go. Penasaran gue Zero yang mana sih mukanya? Listen to Mukanya kayak apa Jethro. sih? Now, what if I Kayak told bekicot you gitu mukanya. we never went to the moon? JFK lives in Scotland with Janis Joplin. And the only reason we've been in a Cold War for the last 45 years was because snake-headed aliens run the oil business. I think you popped another micro dot. Good. Nempel Keep it orang. that way. Orang nempel coy. Bayam dibungkus dengan plastik dan bayam serta plastiknya aku makan. Minumnya minum oli. Esan kan itu. Ambulan sudah OTW ke rumah kamu ya. Bukan untuk menyembuhkan kamu, tapi untuk suntik mati kamu. Oke? Dia beli bayam pakai plastik, dua-duanya dimakan. Plastiknya dimakan, minumnya pakai oli. Untung bukan bensin. Kalau bensin ya, Esan gue suruh ngerokok, terbakar sudah gitu. Minumnya oli gitu. Di dunia ini 22% yang nggak ngerokok apakah aku adalah salah satu 22% tersebut? Semoga kalian yang belum ngerokok jangan ngerokok. Yang udah ngerokok berhentilah merokok guys. Jangan ngerokok ya teman-teman, nggak boleh. Nggak boleh ngerokok, nggak sehat. Nggak boleh ya teman-teman ya. Nggak boleh ngerokok, nggak sehat sih, nggak sehat. Oke, tidak baik untuk paru-paru teman-teman ya. Nggak boleh. Oke, paham? Paham nggak? Nggak boleh ngerokok guys. Nggak boleh, oke? Ngerokok tuh nggak sehat, beneran. Jangan. Belakang kamu emang ada cuy? Mana belakang gua? Kata Windot ada inian. Ada gay. Nah, streamer ini salah satu 88% yang mau mempercepat durasi kematiannya.
Astagfirullahaladzim ya Allah. Lucu lagi bang. Tuhan ya Allah. Dia berpegangan tangan kata Rizky. Emang iya ada cuy. Gua tabrak gak? Kita bunuh aja cuy. Ya. Kita bunuh aja cuy. Ada gak? Ada lagi gak? Kalau ada kabarin gue ya. Nanti gue tabrak cuy. Gue adalah pembasmi pemburu ya teman-teman ya. I don't know. Oh ini Zero. Ini Zero. Katanya legenda guys. Katanya legenda kok setelannya begini cuy. Katanya Zero sang legenda guys. Misinya katanya susah. Kok kayak wibu kayak wibu bawang I'll cuy. fill you in as we drive. Home, James. Home James. Anak kintil Zero itu. Zero, Carl. What's up? Carl here is opening a garage around the corner. I told him you're the Oh, man ini lagi to speak cerita ini. to when it comes to electronics. Berarti kasarnya garasi yang kita punya itu adalah garasinya si Catalina ya cuy. Gue baru tahu. Kita Catalina kan yang ngasih kuncinya tadi. I'll do that. Baru tahu gua. Berarti Catalina baik dong guys. W Catalina dong berarti. Okay, we here. Now what? Sekarang apa cuy? Udah perkumpul semua nih Zero, terus penjual hotdog. And we'll Udah ngumpul semua nih. transform this place. Teknisi. Hey, Caesar, come over here. What's up, B? Zabi. This Jethro, Dwayne, Zero. man. Dude. Salutations, What's up, bro? my sibling. Orale, let's get to work. Hey, Carl, look. I think I found a way for us to get paid. I ain't going to no college to study no account. No, idiot, property. Decorating ain't exactly my thing either. No, property development. Look, you buy a dump like this, fix it up, and sell it. Or better yet, you turn the property into a business. The snowball gets bigger. I don't know, sis. This all Business. sound big time to me. Look, Carl, this place is gonna get on its feet, and when it does, we are gonna have money. If you wanna make something of yourself, you gotta let your money work for you. Oh, passive income. Oke, passive income tuh ya teman-teman ya. You two concentrate Jadi on bukan kita yang the kerja broad tapi and let me duit yang work kerja buat property kita. things, Bukan kita yang kerja buat demi duit, tapi duit yang kerja demi Baby kita. girl right Gitu. there, Holmes. Man, you Namanya chose, passive I'm income. stuck with it. Datang-datang disuruh jadi babu gitu loh. Literally jadi babu cuy. Gosok-gosok. Direkrut jauh-jauh jadi inian, jadi babu gitu, jadi OB. Oke. Baca chat lo, baca chat. Enak banget ya nonton Ilham Martahil sambil makan mie kata Nelvin. Infokan mie-nya segera ya Nelvin ya. Oh my god, misi sukses. Coba gue baca chat dari atas deh. Nanti di kota ini ada misi nggak apa tuh? Nanti di kota ini ada misi yang sadis bang kata Windot. Apa tuh? Jangan spoiler ya. Pembasmi pemburu apa pembasmi orang pecandu bayam? Pembasmi orang gay. No memberku mau apa tuh? No memberku mau habis kata Rizky. Emang iya guys, udah sebulan emang. Bang tadi ada orang. Bang tadi kan ada orang yang di tepi jalan tol. Abang kan di tengah. Tiba-tiba orang itu melompat ke tengah, mau melompat mempercepat hidup bukannya minggir ke kiri. Emang gitu coy. Emang gitu. Emang gitu. NPC di GTA San Andreas gitu guys. Kita mau tabrak nih. Dia di pinggir jalan, kita mau nabrak. Dia malah terjun ke tengah jalan. Emang gitu ya. Kayaknya mau mati semua coy. Kayak mau mati semua dia. Kalau membership ini habis, OTW beli lagi kata Dio. Thank you Dio. Tapi nggak usah lah kalau nggak ada uang, nggak apa-apa guys. Nggak usah guys, nggak usah membership kalau nggak ada uang. Tapi misi Zero ngeselin semua kata Nelvin. Emang saya legenda itu guys si Zero guys misinya. Siap-siap bagi-bagi membership lagi mas kata Noyoy. Nggak mau. San Francisco daerah mana bang? Itu Depok tikungan kedua belok kanan ya. Di situ ya Crowley ya. Depok nih tikungan belok kanan tuh deh gitu. Gak kasih stiker deng kaham. Cuman ada. Iya, aku mau masukin udah terlanjur ke hack. Discordnya gimana? Discordnya udah terlanjur di hack sih. Bang nanti di kota ini ada misi sadis kata Windot. Aku punya aplikasi Happy Mode. Itu apa Ham? Gak ngerti. Apa itu Happy Mode? Gak ngerti aku. Demi Allah no gimmick ini. Happy Mode apa guys?
Karena gue bukan happy mode dulu. Kalau mau ngemod itu di mana ya? Gue juga pernah guys ngemod kayak kalian, duit nggak terbatas segala macem di game-game tertentu ya. Apa ya dulu ya? Gue lupa lagi nama aplikasinya. Aku nggak mau spoiler kata Windows. Oke Windows siap. Halaman kata Jumadi. Udah Esan, gue udah respon chat lu yang minum oli berkali-kali. Bahkan gue udah gimikin. Masih di copy salin. Copy paste. Cukup ya. Gue udah gimikin tadi. Gue udah baca dah. Gue ngerti maksudnya dia itu daripada komen baca atas jadi diulang lagi ketikannya sama dia. Udah, makanya lu nonton jangan sambil merem gini, jangan. Nah, jangan sambil merem gini nih. Atau kalian colokin ke headset, tapi headsetnya di luar, jangan nggak kedengeran ya gue ngomong apa gitu. Gitu. NPC kita pecantu bayam semua kata tempe, bener pecinta bayam deh cuy. Kayak Popeye si pelaut. Aku jadi pengen download GTA lagi gara-gara nonton kamu bang kata Windows. Silakan download aja guys. Zero ganteng itu kah? Zero ganteng si Bang Zero dong. Misi Z adalah misi Zero yang ku benci kata Esan. Download game cheat bang, silakan nggak apa-apa download aja guys. Welcome Crowlik viewer dari Galor Gaming kata Nelvin. Oh gitu. Oke. Bang, apa? Yo, bang, tuh akan pulang kaling lo. Happy mode buat download mod game. Oh gitu, Rizky. Oke. Aing tadi apa tuh? Aing tadi beli bayam, bang. Jadinya nggak denger. Oh gitu. Lah kok Esan jadi orang Sunda gitu loh. Mana teh bukan Sunda cenah. Jangan ngomong aing sia lebok. Cara jadi agen gunung yang di tempat ciwi-ciwi gimana, Hah? Agen gunung di tempat cewek-cewek. Maksud kamu apa, Dio? Infokan dong. Lagi buka loker gak? Aku mau. Oke, sip. Abis nonton aku download GTA. Oke, Windows. Agen gunung kok paham? Aing teh da kumahanya. Wah, nggak ngerti guys. Ngomong apa itu sih itu? Si Rizky cok. Sorry, Carl, are you busy? Are you busy? Nah, man. Good Oh, ini Zero guys. What's up? Disaster. My landlord is selling the shop. I'll have nowhere to live and no Bosnya jual tanahnya. from Berkeley. Dia nggak punya tempat tinggal. I'm looking to invest in some property at the moment. Oh, investasi nih, siap. Oke. Misi mana dulu nih guys? CJ atau Z? Satu misi lagi kali ya? Satu misi lagi deh. Koe keren banget. Aku makan mie soto bang, mantap mie soto. Aku juga suka mie soto. Aku suka mie rebus tuh mie soto sama mie kari ayam cuy. Hampura tuh, Hampura gua tahu. Hampura minta maaf eta. Tong gitu atuh karunya si Ilham tuh ngertisen. Nah ngomong apa itu deh? Ngertien. Boleh satu misi lagi ya, satu misi lagi guys. CJ atau ini guys? CJ atau Z? Collab antara Rockstar dan Pop Production jadi GTA Super Sus. Misi CJ apa misi Z? Halo bang, halo Wildan. Halo Wildan. Welcome ya. Maaf telat bang, lagi sakit. Imperium lu jangan nonton dulu brother. CJ Z. Allahu Akbar, apaan itu? Kok ada polisi? Aduh bang, kagak sengaja bang, gue buka. Allahu Akbar, sini dah. Itu lihat. Jongkok dulu kita, nabir dulu nabir. Jongkok pencet apa cuy? Jongkok pencet apa guys? Jongkok dulu jongkok. Misi CJ atau misi Z guys? Bentar ya. Voting. Like dulu guys, like dulu ya. Jangan lupa di like dulu guys. Jangan lupa di like, yang gak like gue sumpahin tangannya jadi jempol semua ya. Jari tangannya jadi jempol semua coy. Voting dulu, voting. Voting. Like. Polling suaranya 25, like-nya 25 gak tuh? Like-nya 25 gak? Ngeklik doang lu, vote, nge-like kagak lu. Nggak tampol. Misi apa? Kita voting ya. CJ. Z. Voting. Padahal gue nggak tahu nih yang nonton berapa. Kalau yang nonton cuma 3 orang kan malu ya. Voting. CJ atau Z?
Tendang bang, apa jadi tendang ditama? Oke. Suara menunjukkan 62% memilih CJ. Oke, berarti gue ngikutin voting ya. Votingnya CJ guys. Gue nggak save lagi. Tapi boleh save lagi. Biar pagi coy. Yang enak pagi ya. Buat dia menderita. Yang mana nih misinya nih? Gue bingung nih. CJ ya. Oke, voting menunjukkan CJ cuy. And 1, and 2, and 3. 9 orang yang nonton, GG yang nonton. 9 orang. Nah, ini 9 orang ini ya. Murni coy, karena gue nggak ada handphone gue dicas. Oh, handphone gue dicas. It's fucked up. I can honestly say I wish you was here. Great. Lu kalau sama gue 10 jadi. Cousin to that friend of mine, right? You know, the one trying to get me and old Officer Pulaski into trouble? Yeah. Yeah. Why don't you put that up in his car and give Weetip a call? Hey, motherfucker, the code of the streets is that I don't snitch. I don't give a fuck if he kills you, me, my brother. My brother? Street cats don't call no cop. Si Sweet gimana kabarnya cuy? He's a DA. Oh, yeah? DA itu apa? Well, where I go find him? He's at the Van Calf Hotel in the Financial. Oh, for sure. Oh for sure. DA itu apa ya? Dangdut Academy. DA itu apa cuy? 9 orang yang nonton, GG 9 orang yang nonton. Anu milih 25, like 23. Oh, like-nya 23. Alhamdulillah. Makasih yang udah like ya. Kenapa kalau save jamnya nambah, Bang? Karena game jadul begitu sih Windows biasanya ya. Dan itu adalah sebuah trik ya. Untuk kita para pemain-pemain sepuh. Nah, misalnya hujan gini nih, kalian gak mau hujan nih. Perhatiin ya, perhatiin. Ada yang janggal gak? Perhatiin. Di luar. Di dalam. Bang, itu kan neduh bang, neduh. Itu kan neduh bang. Ngerti? Ngerti, neduh, ngerti. Paham. Tapi, kalau hujan, itu harusnya di depan tetap hujan. Kita di atas emang gak kehujanan. Nah. Harusnya kelihatan. Cut. Coba tes lagi. Apakah masih hujan? Hujan, masih. Game jadul. Mohon dimaklumi ya teman-teman. Game jadul ya. Hujan dikasih. Iya. Di luar hujan badan, di dalam mulus sih. Makanya itu. Astagfirullah. Kenapa aku tadi? Bang. Kiri bang. Bang. Ah, lu bang, ke polisi bang, gak asik bang. Kalau gue nyolong sampai polisi, kira-kira gue dicium gak guys? Ditabrak apa aku guys? Bang, jangan-jangan itu nggak tahu. Nih bang, soalnya aku nggak pernah main dong. Kata Zafran, apa tuh? Hujan dikasih. Kereta api legendaris kata Windows. Emang iya? Emang itu kereta yang dipuja-puja sama legenda-legenda GTA guys. Paling mobil. Sempak. Pam, aku mau nanya kalau mau dapat viewer di live banyak, cocoknya main game tipikal apa, Ham? Jujur kalau lu mau gede di YouTube ya, apalagi streaming, itu horor. Makanya gue bersyukur, makanya guys. Gue tuh kayak sama kalian tuh kayak, bro, gue tahu padahal market itu kebanyakan yang streamer itu mau naik cepet itu main horor. Tapi gue memutuskan untuk belum nyentuh horor, men. Yang gue sentuh horornya horror action. Contoh Resident Evil. Contoh lagi Dread Out. Itu horor yang bukan horror action sebenarnya. Tapi alhamdulillah viewer gue dan apa pada setia dan pada loyal, cuy. Tos dulu buat kalian. Tos dulu kita brother. Padahal gue bukan tipe horor loh. Tapi mereka suka guanya, guys. I love you, guys. Cium dulu. Oh hell nah, bro. Oh hell nah. Thank you ya teman-teman ya. Thank you guys ya. Gue udah pernah tamat GTA tapi GTA San Andreas gue crash tuh apa? Oh crash. Oh ini rusak cuy. Karena Ilham terlalu ganteng sampai dia takut sama hantu. Enggak, gue gak suka horor cuy.
Gitu ya dia ya. Jadi dia tadi ya yang nanya ya. Kalau kalian mau gede di live cepet, gede viewsnya di live, itu main horror guys. Pecinta game horror tuh masih lebih gede marketnya dibanding game-game triple A, apalagi itu masih jauh lebih gede daripada jauh lebih gede horror cuy dibanding yang lain. Oke, makasih ya infonya. Sama-sama brother. Aku cuma suka nonton horor, mainnya nggak berani kata Windows. Ikuti pelayan ke tempat parkir bawah tanah. Oke. Jangan sampai ketahuan nggak? Alright. Ikutin kan, bukan ditembak kan, teman-teman? Ikutin kan? Oke. Bawa dia keluar selagi dia ada di sana. Bawa dia keluar selagi ada di sana. Gimana sih terjemahannya, ngeselin aja. Bang, ganti ke bahasa Inggris aja bang. Kagak bisa guys. Karena ini nyangkut ke ininya. Bunuh nih, bunuh. Bunuh gak? Bunuh kali ya? Aduh, rip anjing. Bunuh ya? Bunuh gak sih? Bunuh gak cuy? Bunuh gak cuy? Bun-bun gak? Ikutin dan bun-bun. Oke. Bun-bun ya berarti ya? Die bitch. Oke. GG. Tembak kata Dio. Si Rizky ya? Rizky tahu Rizky? Rizky, kamu kemana Rizky? Kalau dia masih ada berarti dia nyaut guys. Kalau dia nggak ada berarti dia nggak nyaut. Rizky, kamu di mana Rizky? Kamu dicariin si kakak Nurul tuh. Sorry bang, aku tadi beli es krim, mumpung dia lewat. Iya sayang, beli aja sayang. Lagi main Black kata Rizky ya. Main Black di mana? Black PS 2. Keren juga kamu. GG Rizky coy. Black PS 2 keren. You must be the new boy. Get in line. Kita dibilang anak baru. Padahal kita dapat kostum itu kita tadi ya pelayannya. Dia mengendarai merit baru. Apa sih terjemahannya anjay. Gue yang tadi yang ngerti sampai kagak ngerti gitu loh. Jadi ini modnya udah masuk ke gamenya teman-teman. Jadi gue nggak bisa gue pisah. Ngerti gak kalian? Gitu. Karena kan gue GTA original guys, bukan emulator. Ini pakai emulasi guys. Lah. Mobil gue dimaling. Kok mobil gue dimaling ya? Astaga. Mobil gue dimaling coy. Bang, udah lama bang kerja di sini bang? Oh iya nih, aku udah lama di sini. Oh, ditinggal. Baru mau ngobrol. Kupret. Ditinggal. Baru gue mau ngobrol, ditinggal sama dia. Kamu maling dimaling lagi mas? Iya, maling lagi ya. Main Black orang hitam, bukan kocak. Tentara itu harus hitam, siap. Yeah. Kerjaan kita jadi tukang parkirin mobil kata Widot. Oh, inian cuy, apa namanya? Parking apa sih namanya? Yang restoran mewah gitu biasanya, guys. Yang dikasih kunci. Nih, tolong parkirkan dengan baik dan benar anjay. Kalau orang kaya begitu bawahnya pengen gue injek batang lehernya gitu loh. Merasa dunia bumi milik dia gitu. Tolong parkirkan dengan baik dan benar ya, Mas. Kalau tidak aku tuntut dan masuk penjara, bayangin. Cuma masalah parkir gitu loh, sampai masuk penjara kan gelo gitu. Kita cium ya keningnya kalau ada orang kayak gitu langsung. Orang kaya kalau kelakuannya sombong kayak gitu kita cium keningnya. Pakai garpu somai ya. Jadi cuma 2 nancep di sini nih. Cuma 2 nancep di sini nih. Gitu cium ya. Gitu. Bentar disuruh my mom kata dia. Oke. Game kesukaan lu apa bang? Assassin's Creed Black Flag, Imperium. Tapi kan bisa dimaling bang mobil orang yang punya. Bener juga sih. Tapi nggak boleh nabrak bang, nanti bang. Oh, nggak boleh nabrak. Oke, noted. Thank you Nelvin ya. Bukan dibaling, cuma masukin ke garasi, ambil lagi di garasi. Oh gitu. GG kalian guys. Nih, parkirin aja kita nih. Parkirin aja. Kuncinya mana bang? Bang? Kuncinya bang? Kocak lu bang. Kok maling lu? Maling, dimaling cuy. Wah sakit kuning coy. Maling, wah gimana sih? Nih bukan San Fierro nih, kayak menteng. Daerah Jakarta kayaknya nih.
Kayaknya menteng nih Jakarta Pusat kayaknya nih. Pelayannya maling kocak. Iya masukin garasi, parkirin, kata Windot. Oke, berarti jangan nabrak ya. Kata Nelvin jangan nabrak soalnya guys. Bentar ganteng sini. Ntar dulu coy. Oh kan salah coy. Salah. Awas jangan nabrak. Jangan nabrak. Jangan nabrak ya. Susah juga ya nyetir jangan nabrak ya. Gue skill isu lagi. Ada waktunya coy. Ada waktunya. Kelihatan gak di kalian? Kelihatan gak sih? Oh kelihatan. Gue kira waktunya gak kelihatan di atas gue kira gue galingin. Nabrakin aja mas. Jangan kocak. Kata Nelvin gak boleh nabrak kocak. Kanan habis coy. Oke. Sip. Kelihatan. Really jangan nabrak. Iya kata si Nelvin katanya jangan nabrak. Weh awas kocak. Ampun dah om. Aduh polisi. Pak udahlah pak. Iseng bapak hidupnya. Cari kerja pak. Polisi udah kerja ya. Sudah cari kerja lagi. Kata polisi ya kerjaan gue jadi polisi. Iya juga pak. Iya ampun pak. Nggak jadi lagi pak. Salah ngomong tipe mulut pak. Ini real nggak boleh nabrak ini cuy. Bisa susah loh. Jauh lagi. Oh nggak deket. Gak boleh nabrak coy. Ntar ya, kenapa jadi kayak game balap gini guys. Gue tegang gini coy. Allahu Akbar. Tinggi amat. Jangan nabrak. Oke. Parkirkan mobil di penanda tempat parkir. Oke. Gelo, pertama kali Ilham Martihil kagak nabrak coy. Seorang pelayan datang untuk mengembalikan mobil DA. Bawa keluar pelayan parkir. Sampai kecepatan banget coy. Itu udah nabrak mas. Ilham sayang kata Yasan. Emang iya? Emang aku nabrak guys? Nggak nabrak ah. Nabrak orang nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa Windot. Wah Nelvin kamu bohong Nelvin kamu bohong. Bohong kamu. Bohong aja lu Nelvin. Nelvin guys. Nelvin ya. Nelvin bohong jir. Dibohongin gue jir. Oke. Halo. Gojek. Gojek salah. Oh disabotase gitu ya? Karena masukin ganja ya? Oh disabotase cuy. Alright. Do you know who you're fucking with here? I'll have your badge, you moron. Shut up! You find anything back there? Found anything? Disabotase cuy. Mexico in here. Must be 2 tons of Mary here. What? But I've never seen. How could it be? Hell of a defense you got there, buddy. Pak. Dadanya gitu tuh pasti. Dadanya gue tabok sampai bunyi dek. Nah, itu tuh. Taboknya gitu. Pak. Yup. Anjay. Masuk ke penanda di carport valet untuk menjalankan misi valet. Seragam pelayan telah dikirimkan ke lemari pakaianmu. Oke. Alright, oke Bang Jago. Bentar Bang Jago, stop dulu Bang Jago. Alah Bang Jago pelit. Nah, om kita sama-sama geng om, udahlah. Ini anak geng kan? Oh bukan cuy. Mbak. Minta sama pacarnya. Pacar Mbak kan orang kaya katanya, direktur. Udahlah, beliin 1 mobil nggak apa-apa lah. Saya minjem doang kok, terus saya balikin. Masih nggak tahu saya parkirnya di mana ya, semua saya aja. Saya nggak maling Mbak, nggak maling, janji, nggak jual, janji. Saya minjem doang. Cuma saya emang parkirnya kadang suka sembarangan Mbak, gitu. Mbak awasin aja dah pinggiran jalan ya. Kalau ada mobil Mbak, ambilnya langsung coy. Keren banget baju CJ kata Nandi, yoi Nandi. Sintiong guys, disapa guys, Sintiong. Aduh, si Rizky nggak ada lagi coy. Aku nggak bohong, tapi itu kenyataan. Biasanya Rizky yang suka terjemah ini. Save kata. You new to this driving thing? Mirip kelakuannya, mirip. Dia dari atas guys, dari atas begini nih. Gue begini, ke Tamiya. Gitu.
Kalau kalian pernah nonton Tamiya, persis kayak gitu tuh tadi tuh. Kejadiannya begitu cuy. Kebalik iya, triple kill. Anjay, Rizky sombong banget. Sorry sir, can you use English? Anjay. Harusnya bukan can you, do you speak English gitu. Hari ini Ilhamart tutup bang. Ilhamart siapa? Kayak warga plus 62. Iya kelakuannya. Body-bodian pakai mobil. Lu body-bodian pakai badan aja di bola bisa ACL, apalagi pakai mobil nyawanya melayang. We not understand. Oke, Mr. KZ, I'm gay. Halo bang, halo Asep. Telat kamu Asep, kita udah mau closing. Hai. Oh sorry, because I don't understand English. Oh, it's okay, Sinlong. Sintiong, bentar, Sintiong. Where are you from, bro? Bentar, namanya Sintiong, cuy. Kayaknya nih orang Indo yang di Cina-Cinakan nih, terlalu di Cina-Cinakan nih, teman-teman ya. Ya, it's okay. Ilhamart itu buat gas 10.000. I back. Dari mana dia? Dia dari mana, guys? Dia sempat hilang, cuy. Kayak nggak asing, iya. Kok Dio ini Dio fix. Sintiong warga plus 62. Oh iya. Jangan-jangan Sintiong si Dio ya. Sintiong warga plus 62 pasti sih kayaknya namanya Sintiong gitu loh. Bukankah mencurigakan? Masih si Rizky masih bergelut sama Google terjemahan ya. Si Rizky lah masih bergelut sama Google Translate tuh ya. Kan gue udah bilang disuruh my mom. Oh, Dio disuruh my mom. Bukan Dio guys, si Sintiong guys. Kalian seujon aja sih ya. Si Rizky lagi bergelut sama Google terjemahan. Jadi tuh Ilham Martin tuh bocil-bocilnya ada ininya guys. Ada lore-lore-nya masing-masing. Ada tugasnya masing-masing. I got the lowdown on Smokes Yay. Where it is every Monday and Friday the cash leaves Los Santos for San Fierro. Then every Wednesday and Saturday a courier takes the Yay back to Big Smoke. Okay, I keep an eye out for him. See if I can't spoil their little party. All right, Aneh nih. man. Naon itu? Lah apa itu? Kok ada titik-titik merah? Hah? 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 Ada titik-titik merah di mana itu? Arahnya di sini. Bentar. Di mana itu, guys? Kok kagak ada di map? Hah? Oh, sini. Set, mana dia? Mana dia tuh titik-titik merah? Gak ada, bodoh lah, bodoh bodoh amat. Itu misi sampingan gak dikerjain gak apa-apa. Oh, misi sampingan. Oke, thank you. Iya, jadi di sini tuh lore-nya masing-masing ya, ada ciri khasnya masing-masing. Nelvin sang moderator ya, sang menenangkan ya. Kalau ada yang spam bocil-bocil rasi Sarah tuh langsung berat disikat ya masih Nelvin. Rizky sang penerjemah ya. Rizky sang penerjemah, pokoknya kalau ada orang luar masuk ya. Penerjemahnya Rizky pokoknya ya. Terus si Dio itu adalah sang navigator ya teman-teman. Navigator dalam game-game tertentu gitu. Nah, dia biasanya navigator nih Dio. Si Esan tukang halu ya. Si Esan ngomongnya ngaco mulu dia. Entah kenapa bocah itu ngaco mulu ngomongnya, gue bingung. Terus apa lagi? Nurul is my baby ya. My future cuy. My future wife gitu kan. Terus apa lagi? Windot tuh gimmicknya selalu sama gue. Dia tuh titis aja Winda Basudara ya. Tempe itu adalah viewer baru yang ternyata loyal dan ternyata asik coy orangnya coy. W ya. W Martial Family Forever bro. Si siapa lagi? Bocil kematian si Asep. Asep itu tugasnya berkhianat ya. Dia berkhianat gitu. Sama selalu datang kalau udah mau on streaming kan. Itu kerjanya si Asep tuh. Udah mau on streaming baru mampir ya. Halo Bang ya. Gigi tempe. Tempe viewer baru juga deh, tapi orangnya asik, ternyata loyal. GG Gaming cuy, W viewer cuy. Thank you ya teman-teman ya. Nah kalau kayak Windot, kayak si Tempe kan baru nih, jadi lore-nya tuh tugasnya masih pengangguran deh. Di channel dia masih pengangguran ya. Dia masih ngikutin alur nih. Enjoy yourself, sir. Nah si dia hilang, muncul Sinlong. Iya nih kayaknya Dio nih Sinlong nih coy. Most regrettable.
Ah, si Sekun tugasnya apa bang? Sekun kan nggak begitu, karena dia kan ada tugas di tempat lain lah, dia jadi moderator di channel lain. Tapi dia sering juga mampir ke sini. Sekun itu adalah tugasnya pecinta fanboy. Jadi kalau ada fanboy, anak kecil, FBI open up, itu dia tuh ya. Oke, gitu. Terus Sekun tugasnya. Kalau gitu aku viewer gawe. Pengangguran final boss gue. Gitu. Iya, what the fuck kata TP. Iya bener, Pe. Tanya aja orang itu si Sekun itu tuh. Dia begitu ya. Pokoknya ada fanboy itu dia ya. Rajanya tuh fanboy, FBI open up sama cewek dia bawa umur. Nah, itu penciptanya Sekun tuh. Sekun suka banget yang gitu-gitu tuh. Yang ininya masih rata ya. Ini masih rata nih ceweknya nih gitu. Aku veteran, coba ketik. Oh, ini pakai ini, Roland. Pakai ini Ji, kita pakai emulator Ji, bukan pakai di Steam, bukan Roland ya. Disuruh cheat gitu. Pakai stick kita mainnya. What the hell really? Aku kuda masih aja disebut halu tuh kan. Gue bilang apa si Esan ngomongnya ngaco kan. Gue kuda bang. Ada aja yang disebut gue kuda bang, kuda gitu loh. Dari sekian banyak hewan di bumi, kenapa kuda gitu loh? Apakah dia ingin memiliki sesuatu yang besar dan panjang dari kuda gitu? Oh hell nah bro. Lah nge-freeze layarnya di gua. Ah nge-freeze guys, beneran nih guys. Beneran nih. Aduh gua kagak bisa kontrol lagi cuy. Emang nge-freeze guys. Gua gak bisa kontrol coy. Gua gak bisa monitoring. Orang yang pengguna cas. Oh nge-freeze guys. Bener kalian? Di aing aman. Emot merah kata Nelvin. Kenapa Pin emot merah Pin? Oh Nelvin juga pecinta underage by the way. Yang ini masih rata-rata Nelvin suka ya. Cewek-cewek yang ini masih rata ya. Yang masih 8 tahun, 10 tahun Nelvin suka tuh. Nelvin suka tuh yang gitu-gitu tuh. Sama. Nah tapi kalau Sekun dia lebih ke arah jomok ya. Kalau Sekun itu ya. Lihat Sekun itu gak ada lagi kan, tidak muncul gitu. Itu cuy. Bohong. Ah benar. Muka-muka pedofil. Bajingan. Bug itu di gua doang ham. Oh gitu. Cuma Dio aja. Oh oke. Thank you ya. Aman wa kata Asep. Emot merah kata Jen Pilion. Aduh ya Allah. Aku juga pecinta fanboy. What? Wow. Batang bertemu batang. Wow amazing. Ah. Titisan Mina itu ya, dia emang Mina. Makanya kan gue bilang kan dia nggak loyal di sini karena dia ada tugas di tempat lain kan. It's okay. Lah nge-freeze lagi guys. What the fuck aku jir. Bercanda kata PMP. Kanan, terus Bang Roland ngetik cheat nih. Kanan L1 bawah R1 kiri R1 L1 L2 L1. Ah nggak bisa cuy. Kanan L1 terus kanan L1 bawah R1 kiri R1 L1 L2 L1. Gak bisa Bang Roland, yang bener dong cheatnya. Kanan L1 bawah R1 kiri R1 L1 L2 L1. Gak bisa coy. Lah nge-freeze bercanda. Nanya kenapa saya kuda saat saya menjadi kambing, saya mau kan ngaco kan ngomongnya dia. Aku kembali lagi habis makan kata Sophia. Halo Sophia. Minarigatou teme. Yoi, minarigatou teme. Ntar gue ingat-ingat. Oke Roland, ingat-ingat. Oh kanan kiri kotak segitiga atas. Ah tahu itu mah polisi damai coy. Scam kata Nelvin, scam. Scam ya Roland, kamu parah Ji. Kita satu kampung Ji. Janganlah begitu Ji. Ah yang benar kau Ji. Janganlah begitu Ji. Satu kampung kita Ji. Awas cheat bomb. Memang itu cheat bomb Indot. Yang benar kamu Indot. Kalau Ilham titisan dewa skill isu kampret. Aku hapus agar kalian melupakan semua kegilaanku. Nah kan ngaco kan? Tidak Ji. Ah yang benar kau Ji. Yang benar kamu Ji. Coba ketik yang benar lagi brother. Agak kareba bang. Api tenan. ngomongnya Bugis, balasnya Jawa. Apa pula Ji? Gue lupa tawa. Ah, parah kau Ji. Itu doang yang gua hafal. Apa tuh? Sepertinya aku bukan kuda, aku apa? Kamu belut ya, belut risik ya. Manrek kojolam.
Mandre. Udah. Aduh, tangan gua. Dar, teman-teman. My fault entirely. Ntar ya. Hey, man. How do you do, madam? This is my favorite neighborhood. You fool. Practicing my ollies up the roof yesterday. Scammer kayak pas di Subasa itu. Jamjet, bahasa apa ini? Orang Sunda bilang bahasa Bugis. Masih lama kan misinya? Krik. Tar dulu. Maaf. Bokebo ingko kampret. Kanan. Kanan L2 bawah, R1 kiri, R1 L2 L1. Gak bisa juga, Ji. Ah, kampret, nembak-nembak, jangan nembak-nembak lah, coy. Krik kata tempe, kampret, tar dulu. Gue tadi melakukan sesuatu hal, guys. Kanan L2 bawah, R1 kiri, R1 L2. Salah. Kanan L2 bawah, R1 kiri, R1 L1 L2 L1.